Kada tražite povoljan ručak u samom centru Budimpešte, restoran Iheš Vođ je odlična opcija. Nalazi se u Orankez ulici, paralelno je sa Vaci ulicom, odmah blizu McDonald'sa, tako da ga je lako pronaći tokom obilaska centra. Ovdje nećete naći tradicionalnu mađarsku kuhinju, ali ćete dobiti domaći, jednostavan i veoma pristupačan obrok. U ponudi su čorbe, pasulj, razna pohovana jela, makarone na više načina, prilozi, salate i kolače. Sve je izloženo tako da odmah možete da izaberete šta želite. Lokal ima stolove i unutra i napolju, a tu je i uredan toalet, što je bonus kada ste ceo dan u šetnji. Ukoliko želite da probate i mađarsku nacionalnu kuhinju, preporuke za takve restorane možete pronaći u mom vodiču za 72 sata u Budimpešti koji se nalazi na mom kanalu. Vidimo se uskoro!